Murakaza neza kuri Behind and on the Scene channel. Uyu munsi tugiye kureba hamwe filimi za Bollywood ndetse na Hollywood zakinwe n'abakinnyi b'ibyamamare nka Shah Rukh Khan, Sylvester Stallone, Tom Cruise, Amir Khan ndetse n'abandi benshi, zazitezweho kwinjiza amafaranga menshi ariko bikarangira zihuye n'igihombo gikomeye. Filimi ya mbere ni Thugs of Hindustan. Iyi filimi yasohotse mu mwaka wa 2018. Ihuza amateka ndetse na action mu gihe cya kera, ubwo Ubwongereza bwabugikorenisha Ubuhinde. Yakinnye ibyamamare byinshi nka Amir Khan, Amitabh Bachchan, Katrina Kaif ndetse n'ibindi byinshi. Ukimara kumva ibyamamare byakinnyemo, biragoye cyane ko wakwiyumvisha ko yahuye n'igihombo. Gusa nagira nkubwiye ko yahuye n'igihombo cy'amafaranga agera ku miliyoni 28 z'amadolari y'Amerika. Iki gihombo cyatewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, gusa impamvu nyamukuru abarebyi bavuze ko inkuru yayo idashishikaje, ko umuntu amenya ikigiye kuba mbere y'uko kiba. Filimi ya kabiri bayita 47 Ronins. Iyi ni filimi y'imirwano ishingiye ku nkuru nyayo yabayeho, ivuga ku basamurayi 47 barwana bashaka kwihorera nyuma y'uko umuyobozi wabo bamwishe bamuziza ubusa. Irimo ibyamamare nka Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ndetse n'ibindi byinshi. Iyi filimi yahuye n'igihombo cy'amafaranga agera kuri miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. Impamvu nyamukuru yateje iki gihombo ni uguhuza amateka ya nyayo y'abasamurayi n'inkuru z'ibitangaza zirimo inyamaswa zidasanzwe nk'uko mwabibonye muri filimi. Inkuru ni ya nyayo ariko bashyizemo ibikabyo bitari ngombwa, bituma abayapani ndetse n'abandi bantu ku isi yose iyi filimi batayisangamo cyane, maze ihura n'igihombo. Filimi ya gatatu bayita Lara Singh Chanda. Yasohotse mu mwaka wa 2022. Abahinde bayishishuye kuri filimi y'Amerika yitwa Forrest Gump. Yayitezwe nka filimi irenze bitewe n'umukinnyi w'icyamamare wayikinnyemo, ariwe witwa Amir Khan. Gusa filimi yahuye n'igihombo gikabije kingana n'amafaranga agera kuri miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ibi byatewe hanini nuko abayirebaga bayigereranyaga na Forrest Gump, bakabona bisa, bityo ntibayikunde cyane nk'uko bakunze Forrest Gump. Filimi ya kane bayita Justice League. Yasohotse mu mwaka wa 2017. Ni filimi y'aba superhero yahuriyemo abakinnyi nka Batman, Wonder Woman, Superman, The Flash ndetse na Cyborg. Iyi filimi yagize igihombo cy'amafaranga angana na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Impamvu nyamukuru yateje iki gihombo ni uko director Renzo usanzwe directinga filimi za DC, ariwe Zack Snyder, yasimbuye n'umudirector utarenze nkawe witwa Joss Whedon, bitewe n'uko umuryango we wagize ibyago. Uyu Zack Whedon yadirectinze iyi filimi mu buryo butakunzwe n'abantu, maze ihura n'igihombo. Filimi ya gatanu bayita Rawan. Iyi ni filimi yasohotse mu mwaka wa 2011. Iyi filimi ni filimi ya Shah Rukh Khan, aho akina ari umuscientist ukora amarobo, akaza gukora irobo basa. Iyi filimi yakoranywe ikoranabuhanga rirenze, gusa yahuye n'igihombo cy'amafaranga agera kuri miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika. Iyi filimi ntabwo abantu bayikunze cyane nubwo yari ikoranye ikoranabuhanga rirenze. Ibi byatewe n'uko abayikoze bashishikajwe no gukora amashusho meza, ariko inkuru ya filimi ntibayigire neza nk'uko byabikwiye. Filimi ya gatandatu bayita John Carter. Iyi ni filimi yasohotse mu mwaka wa 2012. Ishingiye kuri novel ivuga ku gikomangomakazi cya Marisi. Yakozwe na sosiyete yitwa Disney. Iyi filimi iri muri filimi za mbere zahombeje sosiyete yitwa Disney, kuko yahombeje amafaranga agera kuri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Ibi byatewe n'uburyo iyi filimi yamamajwemo. Izina ryayo ryagombaga kuba John Carter of Mars, gusa barigira rigufi riba John Carter gusa. Bityo bituma bagombaga kureba iyi filimi batamenye icyo iyi filimi yagombaga kuvugaho neza, bityo ntiyamamara cyane
bibaviramo iki gihombo. Filimi ya karindwi ni Expendables igice cya gatatu yasohotse mu mwaka wa 2014. Iyi filimi abenshi murayizi, yahuje ibyamamare byinshi nanjye ubwanjye ntarondora ngo mbirangize, gusa ntabwo byabujije kugira igihombo gikabije. Iyi filimi yahuye n'igihombo gikabije cy'amafaranga agera kuri $60 z'amadolari y'Amerika bitewe n'uko yacurujwe nabi. Nyuma y'ibyumweru biki filimi isohotse, website nyinshi zarayipostinze bituma abantu benshi bayirebera ubuntu bivamo iki gihombo. Filimi ya 8 bayita The Spy Next Door. Iyi ni filimi ya Jackie Chan yahuje action ndetse na comedy. Yari yitezweho kwinjiza amafaranga menshi, gusa yagize igihombo kingana na $10 z'amadolari y'Amerika. Kuba Jackie Chan yarakinye ashishikajwe n'umuryango ndetse n'ibikorwa birimo iyi filimi bikaba bidateye amatsiko, biri mu bikekwa kuba byarateye iki gihombo. Filimi ya 9 bayita The Man yasohotse mu mwaka wa 2017. Iyi ni filimi ya Tom Cruise aho aba ari umusirikare ukanguka akisanga mu bihe bya kera. Iyi filimi yatwaye amafaranga menshi bari kuyitunganya, gusa ntabwo byayibujije guhura n'igihombo cy'amafaranga angana na $30 z'amadolari y'Amerika. Ibi byatewe n'uko bibanze gukora filimi y'uruhererekane aho gukora filimi imwe irangira ifite imbaraga. Filimi ya 10 bayita Mohenjo-Daro yasohotse mu mwaka wa 2016. Yakiniwe n'umukinnyi w'icyamamare yitwa Hrithik Roshan. Ivuga ku Buhinde bwa kera mbere ya Yesu. Iyi filimi yahuye n'igihombo cy'amafaranga agera kuri $4 z'amadolari y'Amerika. Ibi byatewe n'uko yari ifite inyandiko mbi ndetse n'amateka akaba atarabazwe neza uko byagenze. Bashyizemo akabya nkuru menshi maze abantu ntibisanga mu mateka arimo avugwa. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on the Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.